Priatawa onya washa onya odian who the brother who na so dem brother me grandma we apostle brother say this me share program no brother what dem no me nimu na hey who ne brother say me nimu na me boa ye nyino obi anim no wa ba asore o ba ye sa abran ya o titi bi station o kana asabi wo kura wo hu ne da wo nimu no enso agwatene wo say wo ye nyino obi nim sofo na o ye nyino obi nim sofo na o ye nyino obi nim sofo but what does that say no can sofo no ho so be me makura mpo yinim so ye washa onya washa ba biada onka priata wa ho onka washa se ho enna asore na mu no kura no asore da mu kura so betina asore da mu kura na wo hu ne da kura no bia kene de ye na wo kura hu ne da no agwatene ba bi kan asem se no ye nyino obi nim sofo eno nko akeke that caption nko akeke ma wo so hu se atro wo ko akeke ma hu se atro Osa akoso ko kase injilobi nim ema na akwankyere se sebi me pint me bo na me bo sebi time wakotena so wo kase injilobi nim na akwankyere se sebi one ne nua ba ankoda na wo ba asoro wonu no wa kwankyere bebrebe asoro nipa bebrebe ya de bia danse ya koso ho na be gina wonu makase injilobi nim na akwankyere se one ne nua ba ankoda ena wei ena ni mu aye na bamuda ohu bi da what bi da na papa dem waka kire se ade aye da chiwode kese eno so be mu jafra eye chiwode kese manjilo binim ede Jesus the eye chiwode kese manjilo binim ene saying because Jesus empe Jesus chiwode apostle what mazie pa Jesus chiwode ade Jesus chiwode de eye dan ena me ba njilo binim etu beka kire se koye mo ba e kwanto nje wonum abrabo na ye gbonu man na ye timu na aka saroko man so sa ye chiwode mo man no wo ya man betuma chewu o man ne mrani fo no mo betuma chewu police betuma chewu wo betuma ko gina court uti anye ya beko jiu oh yeah na sa ka beka bi me say adan a enjilo bi ni sa ma wa kwanche say sebi o de ahono kura o betuma so say o say me de ensa kura mpo na ma na nom ye ensa na enokura na wa ma na ensa nom ama neni na na hoso a wona na ada no kra no kra rape no kra police case no na police de bi trust TV suka na police mo ni adwuma mu ise adwuma aba we mo tuwo no we enye se obi na enko famra we de ono ade ho ba be kan nsem na o kan so da YouTube obi ekubi the Ghana police we this is the time we ko say mo tenase Ghana police eni ko say mo tenase e wo say mo tu ho na mo na mo ko chi no na wo say me say bra oso rape unu aba oso manesa no me na ne da by force unum say rape de unum say rape e to rape unum say wati amra de wati amra e wo Jesus mu wati amra so Ghana ban mu e to Jesus kwa na ofa na nya asem kwa na Ghana ban de masa odo be ya asem odo be gina court nim ne ho na be che so be ko jail na so be tua fine aboso what must you pa rape there fine me de say wo de me ni bi em not say rape obi a e so ko jail eso kodam what you say ba ko le wo mu no bi ensem ne do so ye ntwa wo 7 na e betwa ko le wo no apofa eno na wo ka no eye police fo mpanimfo a mo hwe ye sesie mo hwe ye mo nti abrantie no wa repu ni nua ono ngasa na aka eye evidence bi eni wa e chesa evidence we thank you wa repu ni nua enti asa mutumi che no mo nche no fa no kotum we simple wankwa waya mana kura either 7 or 15 years. Eso simple. And I don't know what they about apostle. Yeah. It's ho. And they about and about was I can be any gazing. Gazing will mind it in any allowed. Say be man be mameda. Any allowed. Glory and into Jesus and into it's the band of being so to be find your mother. I was what was yeah, me too. We are maybe I wouldn't so papa now need good machine. Sadia we want to go country be say we say. Yeah. Ede ko kasa asem yi na wo ma sa kwanche bi da o ma bi da na ko bi su bi da o fanya aduma enti sai atro eti weni nko an kura no Ghana police eno so another case say o kan say won ni be ma bi ko da ye o ko fa be ma bi tu no eno ko so mo sa kye no eno so sa bo kye no ko hye no na ma pansi bi mu so a ena jail ho e dan ye si ma Ghana wo ba committee bi e wo yufie eho yesi se wa ba committee wa ba nimra so bi ho yufie eho mo nkoma na dan bi ndam
dan ho bebrebe empasisuo empani wo kura dan ho mo koma me bi nna wodi se so beda ho utie enne ya da bai enne Sunday ochina ya da bai Monday ochina no pa me kwa akoye case etia sa eyiwe ama ya kwa akofa se police fo eso omo nkwa a me ankasa me kwa akoye case no because apostle ko case no etia mra se police fo eni ma omo ho so a serious me ko case no e de etia apostle serious say na waka say woni eyi ode se ni nua ba ada no osama na nsan no moye ama nani anye de ama no so enti police fo meba o de mama no si enti police fo we de a fine case what the people are going one more case mu anye de na enti na me post on person mu dom wo ho no ba bi o mama anye de ni so ma na no nsan one ai na me kai be fine san do beto mo bi anom ene mo ana mo ana me ba o de lande mo ana ba mo di mo tirim bo dwaman na aba ne de mo no mo nsa ba bi a case ni work ni se wo so for so no ho na case no ai so oma ho ni rep no oma no nani ama no so ana ofa so ono akan video nim wo se me for so ne die me for so ne die one point big case why 1 point why case ochina me ameko police why case 1 meko police station for report afa na mani aba ma ya meto fu ama yeah me meto fu ama me say afa na mani aba ma ya meto fu la ma meko akoye apostle ma show bo wa ha be di so ma ya meto fu la ma because ya members ya papa na wuni na nyesa no tie ko kebi kan we ma so oba wo de achi oba wo de achi yembu so mo wo pen ma wo pen oba wo de achi tan say ebon po sabi okotofo no mpo no okotofo kura mo no omo ye wudifuo a mo pomidi moja na ye mo ade no kura no okotofo no kura me yeso sa apostle mo be tan omo nya bi me yeso sa kura be tan mo Jesus ma omutumewe because be tan mo omo prom ye okotofo no mpo no omo prom yeso sa be tan mo na ka basi Jesus ba we Jesus aduma wono be ka to so ko fa we bra ko fa no we to first of all na wo kan kura no kura wasa akomete education point say maka sisi a case point 3 nyakika ho etigana police besremo wo de 3 we nko ade mun take step besremo aban wo ho maye munti ena Ghana aban ete mo munti da Ghana aban si dan ma mo se munye de munti dem na mo hontomo na mo nya adwuma ne ma oban no na mo nya adwuma ma oman no eti besremo adwuma ba wonto na mo maye mutu na mama na obi enu se no kure na eden no kure omu na no kure ni ho na be ya no apostle ho na be ya no because we member na utifia sebi international goals we bin kan nyansafo asore waji mo mra asore o nkai kwa so be bi da e ma ti mu pese ko bi da international goals we waji mo mra e ma ti mu da se da international goals we da e nyansafo asore e obi asebi da aji mu do oni bi nyansa e na ba sa asore wu enti nyansafo na eba enti mbe kasa kire nyansafo no international goals members papa na wonim no wonim na duma woyi wonim na ye wonim ye wotie e ma fei e no bi be twantro ento ne so e ma wonji di ma o be yini ma da bi this is the time of some now original this is the time international goals members e was some original men fe nga say this oba TV so nko da bi ofun na ekura me chewade ofun na ekura keke no ofun one phone Android phone ekura wo Android phone ekura na camera wo it's no secret me camera wo camera na wo no so le fasi uso so le fasi uso keke sei udi si uso a udi si uso video wo le kan wa won sem say angel obi nim say no tie say na minim so tie me nu wa papa wa ya ma me ne wa papa bi wa ya ma wo pen kika na Facebook enye obi adia YouTube enye obi adia na foto ho na ma ko fo hu se wo so abo wo pen wo so ye bia na wo pen na members no mu sampa this is the time wo some papa no so mu ye this is the time wo some members no some chiro do mo papa no because supposed to do obi a ye mfa ya no fa ngase Bible no na aka udo obi a obi eka se Yesu na ka obi eka se obonya popo na wotane ni a na nipa no ye den why na achum oyo trofo na achum trofo ye one no na make a decision oyo liar na se nipa no ultimate kasa ndo bien yakisi ni se wo papa na yo papa
edawano ko ahyase nyana keka kire nkofo me papa Angelo Binim me papa no spiritual world express me papa no otumi esusu djuma o susu the whole Ghana the whole wide world susu man panino no spiritual world express no obi a we susu djuma bia the whole Ghana obi a susu djuma bia no Ghana ha nyina no wo me te omo so ewiase mi wo ne te so wo susu man pani de bia na de wano na wo ka de bia de wano na wo ka de bia de wano na wo ka afedie Ghana fo binum twa ntro to ne so a wo bagie di saa gye ne kwa keke da wo ye wa de se wo ya afa no saa gye ne keke na wo ya ye wa de se ase wo ya agye di keke no ho kwa keke no kwa ma wo komiti me ga to straight wa komiti wo se Boniface wo se Boniface se Angelo Binim ko to dia nim na se Boniface Angelo Binim mesre ma fom Angelo Binim no ba Jesus ma fom wo kesiye because ense bi wo hono ma na ekoso Ghana hanoma ense bi wo na ekoso Ghana asma make you serious asma na make up ana but your condition mu but if it be very abre because the gospel no e was say kan wasem e condition 3 horsepower 2 horsepower you can go 5 horsepower gospel no say different because Jesus time here Jesus brain here yeah my Jesus man here baby yeah mo bi go chat run to Jesus man up here abos what must here no yeah mo here yeah mo bi chat ro e my Jesus man me here baby this is the time was Jesus man no omani dom so omani bomb so no bu say baby ato na ekoso sanity we Angelo Binim fan we Angelo Binim member we IGWC member na Angelo Binim ba na wo see the Biafra papa spiritual west president wo ni prefe wa ye bia ma wo pen wo da so ye bi ma oguso ye ma wo da so hu no da ye wo da so ye ma oguso ye ma e na wa ye bia ma pen a mesirawo hweye na wa nyina ma they catch you straight akana me ensam si hweye na wa nyina ma because yi ni ma wo edawanim because obuafo de obuafo ye obuafo susu buafo ene hunam buafo wo be yi na ma na buafo do ko de bi wo ifa bi Uye ne ma me na what you say that a lot of people are the fans are they are ready to come to his feet. E ho na hu sa be bi ma ba me let come aha it omo na your man say me no say me with your phone and the number the people. Thank you. Ni woni pa omo frɛ me a thank you. Omo frɛ me apostle Me over part in business. Thank you. Me Nancy International Gospel Church that. Thank you. Na mu no so de bisi pa na asem no. me fearful na mama obia ehunu say me pe papa na asem na so me ma so ne da but wo na wo ye member no wo ye member no na wo be den wo be yi na ma wo ko ya bo so nipa na ba be show ho no mo. Thank you. Asoma sister ba ko me sister no me refi ni din so wo hwe se se me ba so wo friend and my okay me refi within no sa sanudin ebrebe na me ne me dika ka ho asem me shas here but say senior be assaulted there me the first person about me ba be diakonya enti so obi free mu a me nso ma he de ma be sim asoma on ka kire me no e na fa hye wo say me ba obeto aso oso so obi free mu a me ma be sim na mom oso me read message bi sending message bi say the thousands every getting thousands also loves him. Thank you. Oh, the future. And the thousand now make us a thank you. Thank you. And apostle, you for shit to me say, Kona we want free no. First of all, what deny Jesus? What deny Jesus first of all? Who deny Jesus we and I deny Angelo Binim because they tell make us what deny Jesus listen. Jesus what Angelo Binim mu what Angelo Binim mu and Angelo Binim so share Jesus mu wo ya aware we nim dada we aware we nim dada because Jesus and Angelo Binim aye aduma e we ebre mu aduma akoso nyina Jesus and Angelo Binim wo ye Jesus say Jesus ni one Angelo Binim wo tumi nya hwe Angelo Binim ni tumi ni na ho de nyina e Jesus so share this is the time. This is the time. Angelo Binim fast. IGWC members, rise up. Show your love. Chile wodo na wo papa no. Chile how does it say? Man konfo hu say wo do papa no. Man konfo hu say this is the time papa no ye dey. Wo do no. Yeah. Enya afei na no nsem be ba. Nkofo twa to no so. Nkofo keka nsem hunu gudi so. Nkofo kan nsem enim. Eto no so no this is the time baba yi na ma. Hweye. Yeah. Hweye.
hweye biem na mesen ka akire wo enya afei ankofo twa atoro ne so no afei na baba yi papa na ma enna me din ka kan papa no wuti fie onim dada papa no unim adwuma yi dada papa no be ka ase bi akire fa tuntun yi enna me ka bi ene enna na wan hwe bi e bi ene afei na wo hwe papa no be ka ase bi akire se Ghana ana wiase so bi ka asem to ne so apostle na se no kra apostle e ho na papa no ye den eba out o TV station yenu obi TV ena show TV ena no anga sasa won phone dada ena Facebook enyo obi dia YouTube enyo obi dia ni nya so talk credit or bando nko you can go there or bando or phone so nko you can go there, it's available for everybody ni nya so cry Android phone a bet ma koso but what was here pa enti ho no e ho no nko ageke no e wo so hu ni se papa no enjiro bidim na ye kan enjiro bidim na nkasa no se nkofo kan ho asem na asem ye no kura ono nkasa ba out either the TV station simba ko anase the phone na nkasa be recording their to Facebook and YouTube apa Chelsea Ghana fo e wi ase mesremo enjiro bidim me fans me ma mesremo my bone kese my bone bi se ni enti mesremo fan cheme and I'm way so na me dem yes adam baby e dey kwan say oka wo srebo ne fa che no ko be chichirem ye nti o ye but this is the case papa on mouth one mouth what the video baby on number out because in some mo ken na e clear say e atro na e atro o ba ta be den dia na o ba beka ade e atro no dia na o beka afa ho e atro ti dia na o ba beka afa ho atro and told you make us say I want to be church I want to myself the money fache because atro ade atro no be the one be say money fache ho and I say be the one be clear one free because atro but say ke ya mpadia e ko no wan about about the video on one face on one figure on one face on one body e be out I be part say Ghana the sedem my phone and I'm way so na me dem for me but this is the case I on back out on be video dia on make cash on ye hwe kire say on ba on mouth make hwe enti no ye clear say not here say on ye dey on fumi enya pa aboso what ma say bidase nyamishla pa wakasa no meni age so fairness we are here